Sanibona bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Now make Dlamini uyanibingelela emsakatweni weZowe. Unibingelela ngesihloko lesibaluleke kakhulu make Dlamini lesithi sicela ukuthi bonke bobhejane babuyisele emadvodza abo esigabeni sabo phela sekubade inhloko emakhaya. Emadvodza lamanengi asashiyile tigaba tawo ngenxa yokuthi sesibalahlile sesibamucile malungelo nabo hulumende emhlaba wonke emadvodza bawamucile malungelo kona sibhejane kodwa egcineni licala lilahle indvodza. Now thineke sithi bhejane takangwane luthango sesikhumbulile lokho ukuthi phela luthango liyabiya ngakho ke sitele kutawubiya lo silapha nje sitewucela ukuthi emadvodza ethu njengekusho kwelivi laNkulunkulu encwadzini yeZaga chapter 26 verse 3 nalithi ematomo ngewembongolo ungathi ematomo ngewelihashi sitswebhu sona ngesembongolo bese kuthi umhlane wesilima ufanele luswati ngilezi sitokuphakamisa nje sibomake ukuthi make lo silima ufanele luswati sithe uthi nje siyacela emadvodzeni bobabe bethu ukuthi uma ngabe ngingumfati wakho ngingumake ngona ekhaya sengilihlonga ndlebe ngingalaleli babe musa kungimukula ngesibhakela musa kungikhahlela ngeminyawo musa kungidubula ngenhlanekela conza etaleni ufike ukhumzaca ubuye ngawo ungilwalwabule unginwenwabule ungiconzise ngoba phela kusho livi laNkulunkulu lithi umhlane wesilima ufanele liswati make ke sewukhulile alusamlingani liswati ngoba liswati lemvana make sewulingana ngumzaca babeke sithe uphakamisa nje lokho ukuthi bobabe ababuyele bathathe imizaca basishaye nangabe siyona sibomake khona sitawuqonza tigwegwe tethu sicela nje basibuyisele elayinini ngemzaca sitawuphakamisa nje ukuthi awubuye umzaca likhaya lelide umzaca lelo khaya lelo liyafa nebantwana labangashaywa labo bantwana labo baba ngemahlongandlebe abahloniphi abalaleli kodwa abantwana labalitholako liswati baba semgceni ngingakho ke sitawuticelela nathi sibobhejane ukuthi sicela bobabe bethu Nkosi yami mane basikhumbule sesiphambukile bo asisawade emadvodza ethu ukuthi ayahlonishwa indvodza nayibeka zuka ngibeka sheleni ibeke zuka ngibeke sheleni emadvodza azahlubuke labanye agcina sekasidubula ngetibhakela sekasikhahlela ngetinyawo asikufuni ke lokho sitawuqela nje ukuthi madvodza buyelani phela esigabeni senu sakudzala indvodza ekhaya beyikhumzaca ihlala nemzaca wayo le uhloma lapha etulu ethaleni ibekele ukuthi umfati nakedzelela iyawutomula lapha iyabuya iyamlwalwabula iyamenweba umfati aconza athi ra elayinini nako nje lesikucelako sithi bhejane lamagama lawa siwacelela tonke tibhejane telive lemaswati nabo bonke nato tonke timbali ngoba phela indzaba ungeke waba sibhejane ungakaqali waba yimbali waba ngirlfriend nabo boyfriend nabo babe nalelo lungelo lokuthi nangabe lo girlfriend uyedzelela mlwalwabule phela wena boyfriend wakhe atoconza abe selayinini Inkosi emswabusela amagama amen.